ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯗꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯁꯨꯝꯕꯣꯜ ꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ Asksur Academy ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯅꯣ We are on the mission to help 100,000 youths ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ especially AI ꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ The reason why I'm teaching this artificial intelligence, this will make you more smarter than before. ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯑꯟꯁꯔ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ we just use Google ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯦꯠꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯇ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯌꯦꯡꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯅꯩꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩ ꯊꯤꯅꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯅꯁꯤꯅꯦ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯛꯇꯕꯗ you use Google ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ Quora ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩ Quoraꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯅꯔꯒꯩꯒꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯧꯐꯝꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Quoraꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯨꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ Answer the Public Artificial Intelligence ChatGPTꯗ Gemini ꯒꯥꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯡꯕ ꯅꯥꯏꯀꯣ ꯅꯪꯁꯨ ꯅꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯥꯔꯝꯒꯅꯤ so now the question is why are we using AI in 21st century ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯩꯅ 21st centuryꯗ AI ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ artificial intelligence ꯑꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯊꯤꯁꯨ ꯁꯥꯊꯤ ꯀꯣ ꯁꯥꯊꯤꯗꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯛ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯇꯧ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔ AIꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1,219 ꯊꯤꯔꯒ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁꯔ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ AI ꯅ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯕ ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯑꯝꯕꯥꯅꯤꯅꯕꯨ ꯁꯤ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅꯕꯨꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ AI 21st century ꯍꯧꯖꯤक 2025 ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯪꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯩꯝ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ let's say you are drop out ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯕ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯅꯪꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯣꯏꯗꯃꯛꯀꯤ ꯅꯪ ꯀꯥꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯇ ꯑꯃ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯖꯣꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯨꯠ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ 53 ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯁꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯪꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ AIꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯟꯅꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯆꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ in terms of knowledge ꯇꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯣ especially musician ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯒꯤꯇꯔ ꯈꯣꯡꯉꯝꯃꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯃꯥꯏ ꯒꯤꯇꯔꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯠꯇꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯣꯡꯉꯤ ꯕ꯭ꯂꯨꯁꯀꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯖꯦꯖꯀꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯔꯣꯛꯀꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜꯒꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯠꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯖꯤ ꯖꯁ 10 ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯌꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯅꯪꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ AIꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩꯒꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯏꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯀꯣꯃꯦꯟ AIꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ ꯅꯪꯒꯤꯅꯦ ꯐꯤꯜꯗꯨꯗꯅꯦ if you really wanted to work hard ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦ AIꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ especially ChatGPT ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ एडिटिंग ꯐꯣꯇꯣ एडिटिंग ꯁꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯊꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯖꯧꯕ ꯁꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯇꯥꯟꯕꯗ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯨ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯅ ꯂꯩꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯕꯥꯏꯌꯤꯡ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯟꯁꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯗꯦꯠꯁ ꯀꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯝ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯣ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯝ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯣꯐꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯀꯣ ꯋꯦ ꯕꯦꯛ ꯏꯟ 2023ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯤꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯥꯝꯃꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ Google Excel Sheet ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯀꯣ
ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯏꯗꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯀꯥꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯦ ꯑꯥꯏꯁꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯀꯣꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯃꯤꯁꯦ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯠ GPT ꯑꯅ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ GPTꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯁꯨꯝ GPT ꯄꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ topics ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ writing ꯀꯣ especially for communication ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ copy writing ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯉꯥꯡꯅ essayꯒꯨꯝꯕ ꯏꯕ ꯍꯩꯅꯤꯡꯕ write for me ꯒꯥꯏꯁꯦ content ꯏꯅꯤꯡꯕ engaging contentꯏꯔꯛꯄ with a focus on quality relevance and precise word count ꯍꯥꯏꯁꯦ exact ꯏꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ engage ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯅꯕ ꯃꯤꯅ reply ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯃꯤꯅ comment ꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ humanize AI ꯒ ꯑꯗꯒꯤ AI humanizer AI humanizer pro ꯁꯤꯅ ꯇꯦꯛꯁꯇꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯦꯀꯔ ꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯗꯨꯒ CB ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯖꯣꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯇꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯔꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯆꯦꯠ ꯀ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯦꯁꯦꯖ CB ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯗ CB ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ as a new user could you explain ꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ write a CV ꯀꯣ based on my profile ꯀꯣ ꯀꯃ name ꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯣ ꯏꯔꯣ sure ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯣ education ꯀꯣ engineering ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ skills marketing ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯣ age is 18 ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯗꯦꯗꯅ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ applying for a job ꯀꯩ jobꯀꯤꯅೋ ꯔꯣꯜꯗꯣ ꯀꯣ for example let's say marketing expert job ꯀꯣ write a best CV for me to capture HR attention pretend you are a CB writing expert kind yengji ko kamain thoke gaina LinkedIn profile ga ta long thoje mem ko LinkedIn important professional summary izagre skills and expertise education ko ai the university ke ka maming loi hapa ni professional experience freelancer digital marketers ko adagi achievement certification masam tana pa hamsarak tro so mayam na yengo ko ai nu jita LinkedIn na haido si ngasi dagi paidaba yaw taragazu si amtang payo kaigumba nang ngasi LinkedIn paidraba ko nang yam thing pharak tani hujik nangna ai matangda any ikhayo ChatGPT da loi tholokani sainum aina isagi maramde izardi yaroi ko noina Asksur Academy is a legit ka have or scam ga hajanje ko noi dum yengjo ko say 1 2 3 go Asksur Academy is described as a legitimate educational platform. It focuses on empowering youth the skills and knowledge especially in the areas like e-commerce affiliate marketing drop shipping drop services with the courses like funnel hacker 6-day challenge 12 excellence Asksur Academy aims to offer structural and actionable learning paths for each student cause mine the tholoi aina LinkedIn da khara iramba ma aigi website ta khara iramba ma aina Google gi index ta haptana sumaina pangthok da tholoi kolkadra aina sinaba tools ko lo yarmita circle LMS community for hosting ko aina publi Vimeo video editing hosting aina sinaba software ko loi puthore ado ChatGPT na aina kamaina khangdeno adagi ayi mtang de yong ko who is sibudi aidi khangamani ChatGPT ayi ChatGPT oyabnina urba tholoktra ado nangi matang do sumain thokningagadi don't miss this second da kai ga sina kitang advance hoy ko aidum senga dum haige blog iyo article iyo kai de igni ai harmge website tana minimum the 5 blocks the ibatamo without this you can't win in search engine optimization advanced pudi kitang oy ko adu taw si kanani aduga second the article kai damukno aina article idu ja why covered you have not go aduna article irekpa matamda LinkedIn da article iyo it's very important aina sida article da irammo na haisa hayngwai ne Google na navigate tawkhini ba adui matamdu da ChatGPT da redirect wish long lakhini ba si anija mari leini ko nangi matang do igara nangi company gi matang do igara nangi student gi matang do igara you have to write at least a minimum of
blogs in the website, no matter what. Second, article. Sina LinkedIn da igedaba. Article minimum da ani natra ahumdi nangi matangda nangi expertise ki matangda nangi company ki matangda. If you miss this, you'll miss in chat GPT sima yazaro sidage. Ko si like the yoroi. Ko I'm just telling you from my own experience. If you want to build your own branding, branding the makal ani thoi, corporate branding as haibuga, personal branding haibam lay, beginners kaina kai haini. Personal branding haijalakaniba. Personal branding will not make you money. In the history of marketing, corporate branding adi kana no. Coca-Cola, KFC, Adidas, Nike, Puma, Reebok, Zara, H&M, Forever 21, ko sumba mayam L'Oreal ko moi they are making billions of dollars. Personal branding di kaino sponsor lakpa. Ko aduduna pasha parkpu matamda corporate kaina naikhai reise. Ko mina di pahaina dras personal branding so personal branding will create automatic for me. Nang any company sam layoba companies to gi maning da kana laige as automatically dum chongthora down for sure. Company do ek power ba company do gi maning da kana laige as a khanga down. See, this is the simple example of how corporate branding are so strong in the history of marketing. Look at Hoi Manipur, the higher classic hotel. Classic hotel maning da kana lay pong dabli le. Caesar Hospital gi maning da kana le Uncle Paling le. Haitra. Asksur Academy gi maning da kana le ai mu le. That nangi company gi profile. This is very 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 important. Ko the blogs ka article ka ani ka tang ni iram mo sida. Sidana manga. Ko sidana ani. Ado articles ya ChatGPT da dum it's fine. It's very easy. Second tara da nang lo iya ma tane. Si critical oi ko ado khangda mi or sunu ahan bo or sunu hangway website kuma sark matam da blog hitang iramo articles na LinkedIn da iramo ko. Okay, sida le na ko. Ko si ai profile do leisure da na ko. Ai manung sang de da na. Sida kanung utkeba. Ko do ai na sida about anama irambra sida sangna. About to da ai sangna iramgani article iramgani ko adumaina noizu ani natraga ahumdi sigi LinkedIn sida ibiramo. This will help you in your search engine. Hengwai nangi matang da na tholpo matamda nangi company matang tholpo da you feel proud saying adumai yaroi da ba makatang kai worm do mali AI ni yaroi da ba emotion feelings si sunai leiroi. Number 2 da text to video. Aina izariba wahi je kaigumba video gi format da onthorok taragadi nangi matam save oigadra oiroidra aduki mati yam thi oini. Sina kana kana gi damakta no hai taragadi especially content creators koigi YouTubers, bloggers, adagi travelers, social media da digital creators kind of content creators kind of mayam da ka moi mayam da yam thina kana ni sima kiting nu huziki matam da si yam thina powerful oiba matam ni short video se huzik world gi oina si khwaidagi hot oi ko no jidong khango long form budi short videos na hene yeng nei ba mi ge sina ko si id asida na focus to ni khwaidi Instagram gi khoi gi kano se reel se myam yeng nei ado Instagram na swain to khulak budai di YouTube che laibe yakta dana moju shorts hawdokre ko hanak chahi gi 2024 dage si competition ni market ke kanu ju khango ba adigi second da ko kanu mung la dana X na kaino the hanagi former Twitter do je koina X ko thokre dana sida ju huzik lan ni ko tongnai se kaigino moi sidadi paisa khara thi de yaroi ko free dadi nang 30 second khak yani sidana khara machin tumba mi khara yawe samna habda India gi prime minister president ko adagi Elon Musk aphaw lam gi mi me ama sida yawe ado si text to video sida karamba software no haiba question nam jong latro aina sinabda Lumen 5 nam khak lei ko ado ai si katang hairoi kaigino AI is adukki matik change lakhini in 2025 ko anoi da husik ai promam piram ge ko software am jo haram ge sora na ko husik si je traffic se pathok na changba ya de kaiguma si phasana yaraba you are good to go my friend yamna clean noi ChatGPT gi gano ni ko
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯥ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯦ ꯑꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯣꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯩ ꯇꯥꯒꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯔꯥꯅ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯅꯝꯃꯣ ꯍꯦꯛ ꯅꯝꯕꯒ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯅꯥꯎꯅ ꯁꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯌꯔꯗ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕ ꯅꯪ ꯈꯨꯠꯅꯒ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ 2025ꯇ ꯁꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯦ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯃ ꯏꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧ Pretend, you are a video editor expert for Instagram Reels 하세요. Instagram ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ Instagram Reels ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒꯅꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ particularly ꯅꯪꯒꯤ channel ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ Instagramꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ shorts ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯦꯜꯂꯛꯀꯗꯕ converting from text to video 하세요. Give me best 5 free software so that I can create a text to video. Give me the best in 2024 in 2025. ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ AIꯗꯗꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯩ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅꯅꯦ I wanted to work with the best. ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ best ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ AIꯗꯗꯤ outdated ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ improve ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ always ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯆꯦꯟꯖ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇꯧꯅꯤ 2024ꯗ ꯇꯣꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯁꯤꯟꯅ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2025 ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯉꯁꯤꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯝꯃꯣꯕ give me the best in 2024 to 2025 so now ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ Canva ꯑꯗꯣ Canvaꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ basic ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ as far as my experience. Creating text-based videos, especially for a platform like Instagram Reels, can be highly effective for engagement. Here are 5 of the best free software options in 2024 and 2025 for converting text to videos, which are particularly user-friendly and offer a range of creative tools. Number 1, Canva is extremely user-friendly. Vast library of template where ECGI. It supports basic video editing to Miko. Features and allow us to easily add text to your videos. A drag and drop interface make it ideal for beginners advantage. Great for quick edits and professional looking design. It includes stock images, graphic and music. This is Canva. Free dazu yare adagi paid oina sinarsu yare ado this is Word. Paid oina sinaba matamda karimta nongonda ꯃꯥꯡꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒꯩ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ so ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕꯀꯣ video templates for Instagram Reels sida mayam ama magi landscape ki karagi beginners level amana editing macha tawbaidi hokpa matamda karimta kaide start from here sidi ready made ngatani ko ayamana clip jam guys futures clip jam offer a comprehensive video tool set with capabilities for adding text transition or effective videos advantages provide build and recording features cap one the moizu pongpi de pisala clip jam sienge ko aduga always karigumba pot ama sign up taw matamda continue with Google je dum taw yariga di email igano ko nang hengwa confuse kani always tools laiba matamda continue with Google tawga dum layu natragadi nang confuse dum chakani continue create a new video from scratch create a video with AI quickly auto compose a video using your own media sida ani lay amana direct scratch te shemba ma de amana kari AI gi mateng sinarga aduda nangi video amadi haptaba yaroi ado get started with this easy edit set try trim video kamaina video kakani ko record yourself sizu dum yaine yam phaine kaiguma nangna nangi screen je record tawjage hai targazu ko sidum sinaro adagi text to speech nangna iriba khudimakto kamaina ngangalaktoino do amom adagi create your first video nangi video ma sidagi upload tokholo sida judum yare ko du name aduga sida nangi import to toksolo ko aduga sida trim tawba kaknaba lerna split ka tawise adagi sina duplicate adagi all suggestion ko video lumen 5 se no sign up toro sign sida paisa thibi ai free de sina be ado free de han start toro aduga sida new video sida click toro
sida nang template ama khangira skip tawgera nang tawningba tawro ko nangna template khanjarasu yare khaningdrasu yare text to media lermaba nangna izariba text to dagi ko for example blog to onthorpa for example video to onthorpa adagi AI gi voice over nangna izariba wahi wata dudagi voice oina ngamthorpa adai AI gi avatar ko si yam phajabani hujik moi beta de lei samna habda nangi avatar de tai kemnate nangi matang dor swai customer gi matang dor swai adagi voice over adagi talking head ko sida dum yang si outline an idea what will your video be about ko nang nang asi video sem do se kai matang na sem sige video jan let's say it's all about leadership arsira it's all about discipline ga harsaba ko discipline not motivation adagi outline what to reference in your script minimum 3 details required kaiguma nang na sisina for example ai haraba it's all about discipline and not motivation as motivation na yaroi discipline na mayam naiba ma consistent naiba na ko khoi mai pakani have example ni ko motivation na di minute amani gi wari ni dana pungai khrage adubu discipline naiba di khar wani wazu wai ado si matang na ngang ge hai tar gadi ko point ahum khak iramoba kai kai isige first of all I need to be declared my goal kind adigi ado nang si iba so ai trena ta la da copy tok solo ko namanaba like hey okay give me the prompt guys hello it's all about discipline not motivation ko mo sa si question ja mata ki question ja si ta la na copy tok solo mai ji am ti sangman grena okay make it short in just 3 lines prompt do na sana iganu si ta long copy taro ka silao sila hapsalo dak adai muk second zoom lao si muk copy taro sida mu dak long hapsalo last si muk copy taro ka aduga sida mu hapsalo yare nang hena hapsage su yare adu nang sida what will your video be about haida nang ke ai english haitre haina si copy tok salo ka aduga ChatGPT da lo spina mo hapsalo ka give me the best about this video ka title discipline over motivation the secret of lasting success ane si matang na ai content dum thomda ngamani khudak motivation na yaroi discipline na nairakani ko secret success lasting oige hai targadi ko nang discipline yam nai ba mathok tai ka du tardi ai music script composer age ko sida kai kai semyo me amna content na sembado nang di uji ngo kya no semi jo hapta mai loi ngang ba yagadra aham da kai comparison compare tawse motivation ga discipline ga ma compare tawse si loi yeng yai ko ma kr ungi kana recommendation music will be applied in the next step sigi music semo discipline over motivation we often hear about the power of motivation the music ka si lo yarita harauba inspirational oiba romantic oiba set of those let's go for inspiration mingoni inspired to why tane 1 2 3 go sida outro je loi hape lo salakpada follow us more on my YouTube channel on my Instagram kaina siju hape ai ko sida nang loi edit to yarabane sigi picture je nang pamdre ko nang kakthat pa yare sida patlawn adigi sigi text je nang pamdre loi semdok pa yare makha tabada mula si ko ahum subada text tagi kamaina image ta olakani sijna gaino hengwai noina photo editing gumba haitaba give me ko give me the best AI tools in 2024, in 2025, for text to image. Daily easy madi yam thina phazai. I like it. Aduga stable diffusion 3. Adigi third ta mid journey. This is very very awesome tools. Google Imagen. Last carry on has Daily E by OpenAI Hydra. Let's go to ChatGPT. ChatGPT da explore GPT na myoje ko sida kai sakra explore GPT sana sila ase ba ko aduga kai hai Delhi E Theo habra Delhi E na isa ko aduga huzik kai daro kani ai wahi khara ige ba kai wahi isige I want to inspire
for the future generation instead of Manipur, like which I can transform which college dropout student to success in their life so that they can fulfill their future needs and live the lifestyle of the future they want to create kind of. So my prompt is based on this prompt, create an image sidi direct at chat GPT mandro do idea di yengobo ado sidai sida mo ai si palmdre ko it's fine kai haini khomra makada si prompt sima khongoro refine this prompt refine this image I'm sorry refine this image it looks like a real human picture okay ado moigi kano se creativity se kitang watli ko smaina tholei se khoi maitai man bam to bu yaudre ko yaubarna adubu idea di kitang ni laitro sina like takpiri ni ba mana thari mam je lo ano ko psalak ta na ko jan jan ne thori je adi si sina ko oza seng ma male ai ne gi ni ko maning da ubrong si ubrong kai hai no sidra manipur na hai je okay ado ai sina pen de ba ko ai na kwai pen bam le adu zo har ke si ju yang stable diffusion 3 je yang se ba mo kanu dagi text dagi image olak pada ko simu copy toro okay stable diffusion prism yang so API ko si moise sponsor ora sila okay anyway sidi yangas ado sigi kano je stable diffusion tree je koi gi open AI gi moi gi branch ni ko sida create an image edit an image ko adagi sida nang nangi hani photo later judum hapsan ba yare aduga sigi create image na anubo ina koi gi photo am sagalak pado ado sida si changira changing sorry sida changira nang changning bam changjelo sideo side teo left teo custom setting anam yaw ju bra sida changma matamda by open AI vibrant fantasy generative anime koi gi joker nungkar pam bagai koi gi kahani anime yengba kangu adagi view more style do nangi preference sidai khanjo ko cartoon nungtun gi thi poster ni sidai de fantasy da ko adagi anime ko adagi cosmic and cartoon animation tamba satra oitare this is phenomenal kaiguma nangna joker gi karagi leidana the illustration art media arts ko sina like paman bado siju phajaine ko adagi photography gaming ko okay any style ma nang sidagi nang apamom khanjalo ai photography do in khallage ko chin pi se khalase prompt is the har se asaina prompt mi igi bra sida sigi prompt da han ba igi ba prompt do si copy toro sida prompt mi yoise si ta ong na sida hapsalo aduga number of image se ani ko sida nang manga tara mu putok pa yare ani putok yare hoi nang tara kuntra nang myam putok pa it's fine but I recommend only 2 photos advanced setting steps adagi output size ko sida hujik default ba loi lei adu nangi apamba kano toroga dum semjaro ko ai ju stegi amaka du create to cars engasi ko ngatang ngairo okay si torikanda at the same time ko si dum ungjo jano ai amagu lakke ba ko I love this ko ma'am ai favorite hai taragadi mid journey text to image da khwaidagi aina ngasibuk ta pamakpa AI da hai taragadi ko mid journey one of the best tools for text to image aduba video da di haide ko photo gi da yam phasa thokpani pet ki lei adagi kanu gi lei ko khoi gi free plan lei ado sida sign up ki da sign up nambiro ko okay myam sini mid journey gi account hang manung da smaina uni ba ado asai gi na sigi openart.ai dagi sinamu kitang heligo mid journey jina si yam thina phajaba kanone text to image on ba ko ado sidemo site ta explore sida ngatang ke ke yaw no ko lino ko dum yango ko video sida di video ke ka yaw ro image na yam bo rani create oitar dai khudak ta saya ra ado sida jida nang na paisa thada matam da karim ta mangzaro ado beginners oitar gadi ko myam ai free da jo dum pirake atop ju khrai yango google gi je mu yang se ko google image nai je simu yango you can use Imagine on Vertex AI as a Vertex AI the yarme ko Imagine as a smaina di yaudre ko sidazu Google ko summa de recommend to ko mathom khangda de ado Imagine the Vertex AI the yaure to generate new image from the text prompt you provide in the Google Cloud Console
or sending a request to protect AI API ado si ko API jina kaino amaga connect tawbneba ko noina sometimes automation ga torakana hengwai ai haige si API kamain tawdino na ado huziki oinadi yam simple oiba ChatGPT de dum sino smain tawros quite live am hara khulai thiba mako ChatGPT de lo free model lo isina geba ko and then I'll use this sai prompt to si prompt je plop sina geba ko si tawros quite live haragadi si tawro ChatGPT lare si prompt je talong salo ko based on this prompt create an image harna go 1 2 3 go go smainum thole ne tawris direct chidi ChatGPT mandro aduna ne aina mid journey sinno wise ko ado ai recommendation dadi mid journey sinaro photo dagi ko photo oigera ko or videos oigera sida yauriba image se akoina kamaina ithorakani text oina yam thuna second fraction of second copy tawni hengwai noina minaga photo ma ta long thakpada photo da iriba mayek myamdo ko copy paste tawba yanaba tools na hangak taragadi copy fish ko si free extension kaige copy fish